ang ni bimu ko banita armarak mangam anga Aceh State People's Front ni General Secretary ogingam anga ya video ni gata anga anchingni dulga parang ko metel na gata namnakinga da ya anchingnik na gata mana anchingni ya skangba session do anchingni ya opposite leader Dr. Mukul M Sangma bia ya winter capital issue ni bidengo ya session no bia table ka aham arwan dake anchingni ya ruling party ni ba anchingni ya honorable chief minister bia ba ya issue ko bia ba support ka aro dam khangchina mai ko jakhu dege ni muna ruling ni ba aro opposite ni ba daw wamang absan meli kham khana ni muna khumong ani khanga nikna ma nga blongen khushi ba aro blongen methela ndi ba daw mutam anga ya ko banga unchi observe ka daw mutam achini representative lang de mamung dakiba ya issue ni gemen mamung dakiba khurang onjenga haina simangba yana khurang on phabo maina yadi anchini jatna nang chongmapting pasa yadi anchini mangni yadi anchini jatna sa ona chingkhrimkrong emuna yana khumona maina na song chingni khurang ko session onja ode sawang gen chinga de ramram mande sa chinga dan thang thang onna manja chinga na song ni chaka chinga na song khadowa chingni nangni kani ko chingni okhrengani ko na song okhai kapa ona chinga da winter capital ko chinga nangenga uko chingna khasa pai chingna chuskon phabo maina chinga ramram mande na song ko chingni khurang chinan ge paun session assembly ona na song ko chinga seo ko data ha ona hai apsa na song ba chini chief minister baksa aro ya chini opposition leader baksa meli langre mimungna winter capital na de apsan meli mena jakhu de phabo aro chini public rangba chini khasara ma pha jongadi nobe rangba ya issue na hai chim plakan jakhon phana anga jakhon pha non ni aga non anga digi ongki jarake support ko bijan diba ya issue na de ya de chini jatna sa ya de darangni personal benefit na ongja yade diba chini jatni benefit na sa ona option khu choksa rong emna yakho jakho na aro chini leader rong khan ching didina aro chini CM chini chief minister aro chini opposite leader ko ban ching yano ching bisong na ba khumong ani ko nangrmani ko aro muthelani ko ontheng ngi dingthang mancha yad alo winter capital na chunchira mani wanga bari ben ba bakura ba nge anga yano bakura ai corporate ka nangata kusiunga yan ajik chat kemukni nang nking pa demand songa aro yako mijal salsana skang mamang assemblyo resolution bani gemen blongen kusiunga aro ino MLA rangni ajke MLA rangni aganani ko neke blongen anga khatcha bisong blongen yana support ka ni gemen makhangchi ya demand fang sokin yang bebera igdingthang mancha dalonga madam bernita ko dingthang mancha methelang daska yana demand khana gata bia antangko khari khainga jakudi inga niki bia batangman sumayo beven ko skang uni demand ngai de cham ko demand nga antuni pagatsam captain W sangmani sumayunin yakuchu katna maksungani dongachim diba adita sumairangna ya gap nga ha ni jamano yako adita dulgaparang achik NGO rang jikai GSU ka cham ko organization ngai ko demand ka nga ni jamano adita sumaina galchipa gata ki ya issue ni man donani jamano anchung wiya turau incident ngako ino dengthang mancha anchungni dalgapa madam bernita armarak barkarin armarak aro laben armarak yamang antisana dokumen saki ya demand ko khadlaha achuk chat kamagi ano makraka gata ki mangna changsa onga ningman dalo ya demand bisungni nake achuk chat ko demisa gata mungdalani ajik chat ko redalaniyo ya demand sang chusokin yang bebera ningman dalo sisino na kangkang yerang sokangi ha ningman angni molani jian anching ajik NGO rang ba leader rang organization rang dongin chimong ba sawa yena initiative ra ikam khainga una support ka china gata una kumongani ko jakko on pha china gata anga ajik chat ko ajik asung sungdong pa nokma soldarang ko aro plak angni magaba pagabarang ko plak pengrang ko ngamot morat na ska